A man, bir kişi, always went, həmişə went, gedirdi. To the same bar, the same eyni bar, bara. At the same time, eyni zamanda. The same ne oldu? Eyni. The same bar, eyni bar. The same time, eyni zaman. At da burada dada mənas verir. Every day, her gün. And ask it və soruşurdu. Özdə baxın, ask it for, yəni xahiş edirdi, istəyirdi. 2 glasses of beer, 2 glasses istəkan, bir pivə. He drank, o içirdi, them, onları. Ne üçün them dedik bilirsiniz? Çünkü he drank them, onları içirdi. Axı əvvəlcə to deyibdi burada. And və then, sonra ask it, soruşurdu. For 2 more, ask it for, yəni xahiş edirdi. 2 more, 2 dənə daha. One day, bir gün, the man, kişi, behind the bar, barın behind, arkasında, said to him, said dedi, to him, ona. Why do you always ask for 2 glasses of beer? Why? Niye? Do you always? Sen həmişə ask for, istəyirsən. 2 glasses of beer. 2 glasses istəkan pivə. Why don't you get 1 big glass instead? Why? Niye? Don't you get? Almırsan. 1 big böyük glass istəkan instead əvəzinə. The man answered. Kişi cavab verdi. Because, çünkü I don't like. Mən xoşlamıram to drink alone. Alone tək deməkdir. Tək drink içməyi. I drink, mən içirəm. With my friend, dostlarım ilə, dostum ilə. But ama a few days later, bir neçə days, gün later sonra the man, kişi came in, içəri gəldi, girdi. Ask it only for 1 beer. Ask it, yani xahiş etdi. Ask it only for, xahiş etdi. Only, sadece 1 beer, bir pivə. Səs var. Oh, said the barman. Oh, barman dedi. Has your friend died? Sənin dostun died, ölüb. Oh no, said the man. Kişi dedi, yox. He is very well. He, o, very well, çox yaxşıdır. This beer, bu pivə, is for him, onun üçündür. But, ama, I have stopped drinking. I have stopped, mən dayandırmışam. Drinking, içməyi, bir pivəni içməyi dayandırmışam. My doctor, mənim həkimim, doesn't want, istəmir, me, mənim, to drink anymore, daha içməyimi, drink içmək, anymore daha içməyimi istəmir. Because, çünki, it's dangerous for me, bu mənim üçün təhlükəlidir. İndi, suallarımız, what did the man in the story do every day? What did the man? Kişi nə edirdi? In the story, bu hekayədə, every day, hər gün. Ne edirdi kişi? The man went to the same bar. Qoy bunu vurum. The man went to the same bar at the same time. What did he ask for? O nə istəyirdi? Nə xahiş edirdi? He asked for 2 glasses of beer. What did he do then? He drank them. İçirdi onları. What did the man behind the bar say one day? Why do you always ask for 2 glasses of beer?
Deyir, nə soruşdu? Burada deyir, nə soruşdu? O deyir ki, why do you always ask for 2 glasses of beer? What did the man answer? Kişi nə cavab verdi? Because I don't like to drink alone. Tək içməyi xoşlamıram. What happened a few days later? Nə baş verdi? Bir neçə gün sonra. The man came in, içəri girdi, and asked və soruşdu. Only for 1 beer. Sadəcə bir pivə. Bu formada digər cümlələri də eləyirsiniz. Bundan əlavə belə bir sual cavab eləyirik. Demək, bir saniyə bunu silək. İndi went eyni bara gedirdi. Necə deyilir? Went to the same bar. Eyni zamanda, the same time. Hər gün, every day. 2 fincan pivə, 2 glasses of beer. 2 fincan çay, 2 glasses of tea. Onları içir, drink them. 2 dənəsini də istəyir. Ask it for 2. Barın arxasında, behind the bar. Sonra bir fincan, bir böyük fincan, 1 big glass. Kişi cavab verdi. Man answered. Tək içmək, drink alone. Dostları ilə içmək, drink with friends. Bir neçə gün sonra, a few days later, içəri girdi. The man came in. Sonra, mən dayandırmışam, I have stopped it. Mənim dostum istəmir. My friend doesn't want. Daha içməm. Hardaydı? Deməli, bunu desəm düzgün gəlməyəcək. Bu təhlükəlidir. It's dangerous. Geçirik o birisi mətnimizə. Old Mr. Black loved shooting bears. Qoca Mr. Black loved, sevirdi, shooting bears, ayıları vurmağı. But ama his eyes, onun gözləri were not good anymore. Were not good, yaxşı değildi. Anymore, daha. Were keçmiş zamandadır. Təkdə was olur, cəmdə were olur. Bu di, du deməkdir. Several times, bir neçə dəfə, he, o, nearly, təxminən, shoot people, insanlara ateş atmışdı. Instead of bears, ayıların əvəzinə. So, belə ki, his friends, onun dostları, were always very careful. Həmişə very careful, çox diqqətli olurdu. When they went out, when anda əndə demək, they, onlar, went out, went gedəndə, out çölə, gedəndə, shooting with him, yəni shoot da atçılıqdır, with him, onun ilə. Cümləni birləşdirək. When they went out shooting, onlar atçılığa gedəndə, with him, onun ilə. One day, bir gün, a young gənc friends of his. A young friends of his. Yəni onun gənc dostu wanted, istəyirdi, to have a joke, zarafat etmək. So, belə ki, he got a big piece of white paper. He got, o aldı, a big piece of, böyük bir parça, white, ağ paper, kağız. A big piece of white paper, böyük bir parça kağız aldı. And wrote, və yazdı, on it, onun üstünə. In very big letters, very, çox, böyük, letters, hərflərlə, səs var. I am not a bear. Mən ayı deyiləm. Then, sonra, he tied, o bağladı it onu, to his back, belinə. And went
off. Getdi. His friends, onun dostları, saw it. Onu gördü. And laughed a lot. Laughed güldüler. A lot çok güldüler. But ama it didn't save him. It o didn't save. Korumadı. Him onu. After a few minutes, bir neçə minutes, dəqiqə after sonra, Mr. Black, Cənab Black, shot at him. Shot yəni atəş açdı. At him ona. And knocked his head. Knock yəni knock it off yəni dəydi onun papağına. The young man vurdu da mənasında. The young man, gənc kişi, was frightened. Frightened qorxdu. And angry, acıqlandı. Didn't you see this piece of paper? Didn't you see? Görmürsən? This, bu piece of paper, kağız parçasını. He shouted to Mr. Black. He shouted. O qışqırdı to Mr. Black, Cənab Black'a. Yes, I did. Bəli. Said Mr. Black. Mr. Black dedi. Then sonra he went near. O getdi yaxına. Look it carefully. Look it baxdı. Carefully. Diqqətli şəkildə. At the paper kağıza and said və dedi. Oh, I'm very sorry. Məni bağışla. I didn't see the word. Mən görmədim. I didn't see, görmədim. The word sözü. Not. Yəni not sözünü görmədim. İndi bu burada yazıb I am not a bear. Mən ayı deyiləm. Bu da elə bilibdir ki bu notu görməyib. Da elə bilibdir deyir ki I am a bear. What did Mr. Black love? Mr. Black nəyi sevirdi? Mr. Black loved shooting bears. What was the matter with him? Nə problemi vardı? Matter yəni nə məsələ, nə problemi vardı? His eyes were not good. What happened several times? What happened? Nə baş verirdi? Several times, yəni bir neçə dəfələrlə. Several times he nearly shot people. Sonra, what did his friend do when they went out shooting with him? What did his friend do? Dostları nə edirdi? When they went out shooting. Onlar atılığa gedəndə with him onun ilə. His friends were always very careful. Onun dostları diqqətli olurdu. What did one of his young friends want the one day? Nə etdi? One of his young friends, gənc dostlarından biri, one day, bir gün nə etmək istədi? Bax o buradadır. One day, a young friend of his wanted to have a joke. What did he do? O nə etdi? He got a big piece of white paper and wrote on it in very big letters. Sonra, what did he write? Bu dediyimdir, bax. Bu dediyim sualın cavabı buradaydı. Digərlərində özünüz yazırsınız, baxırsınız. Keçirik o birisi suallarımıza. Gözləyin bir dəqiqə. Atçılığı sevmək, love it shooting. Onun gözləri yaxşı deyil. His eyes were not good. Bir neçə dəfə. Several times. Gözləyin. Ayı əvəzinə, instead of bears. Çox diqqətli, very careful. Atçılığa gedir, went out shooting. Onun dostu, a friend of his. Onun gənc dostu, a young friend of his. Zarafat etmək, have a joke. Bir parça kağız, a piece of paper. Üstünə yazmaq, write on it. Böyük hərflərlə yazmaq, write with big letters. Sonra, dostları onu görür. His friends saw it. Onu qoruyur, save him. Bir neçə dəqiqə sonra, after a few minutes. Gənc adam qorxdu. Young man frightened. Sonra diqqətlə baxmaq, look carefully.
Görmədi. Didn't see. Gənc adam. The young man. Vəssalam. Bu da belə.